ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فنواصل درسنا في هذا التفسير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولكم لن أنت اللاتشو إلى الله سبحانه وتعالى في القصاص بقصاص اللاتشو حياة قريت تنوينه لا تعظيم نو يلالو حياة عظمى هيوت اللاتشو إلى قريت الناس مجرموች እንዴት ሰው እየተገደለ ህይወት አለው እንዴት ይላል እነሱን አይደለም አላህ ያናገረ ያለው ያ ኡሊ አልባብ ነው ይላል ያ ኡሊ الألباب هؤلاء أهون من البهائم بل هم أضلناكم إلى الله سبحانه وتعالى يا أولي الألباب يا لبت حكمة نجري وشو تفكر سلام يسفل لقون عون سوي يقدل من يهوني يتبالن يقدل تقدل قصاصا ما قدلوا هيوتنا ويالنا الله سبحانه وتعالى سكوا هيوتنا الطوال قل للمجتمع من دنهم يهون يبكوا بنور يا شباب إجراء بايطفا እንኳን ምን ያረግ ነበር የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሸሪዓ في ارض الله ቢጠበቅ እንደዚህ ሰዎች አይጫወቱም ነበር ላኪን እሱን ስለታው አሁን ሰው ገሎ በነፃ ይቀልቡታል ማለት ያለው በዚህ ምዕራብ በሚባለው አካባቢ ጥቁሮች አሉ በእኛ አካባቢ ብቱሊና ቢ ሒካያ ያወራል ሰው ገሎ ማለት መዝከሩ ላይ ያስፈልግ ይችላል ይወስኑባቸዋል እኮ የተወሰነ ሰዓት ያስሯቸዋል እዛ ታስሮ ኑሮ ሄዶ የተወሰነ አመታት አገሩ ሲሄድ ምንም የለም ይቤት እዛ እኮ መንግስት እየቀለበው ነው እቤት ሲሄድ ምንም የለም መልሶ ወህኒ ቤት መጣ ይባላል ሐሲል እኮ ነው አሸባብ ወህኒ ቤት መጣ መልሶ ለምን መጣ ሲለው እኔ እዚህ መሆን ነው የምፈልገዋል አዝኮ ህይወት ያጠፋ ምናምን ወንጀል የሰራ ካልሆነ አይቻልም ሲለው በቃ እንግዳው ሲጀ ሰው ገድዬ እመጣለሁ ለዳኛው እኮ ነው የሚለው ከፈለክ አንተን ራሱ ምን አረጋለሁ አለ አይገደልማ ይህ እንግዲህ የሰዎች አቅል ያጀባ በጣም የሰው አቅል የወረደ ግን የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሸሪዓ ወለኩም في القصاص حياة يا أولي الألباب እናንተ የአቅል ባለቤቶች ሆይ ቂሳስን እኔ በመደንገጌ በእናንተ ላይ ለእናንተ ህይወት የተሟላ ህይወት አላችሁ لعلكم تتقون ተፈሩ ዘንዳ ነው የደነገኩት እንግዲህ ቂሳስን መፈጸም في ارض الله ያላህን ሐድ መፈጸም من التقوى ነው كذلك ቂሳስ መፈጸሙ ደግሞ ሰዎች ቀትልን እንዲጠነቀቁ ኢጅራማቸው እንዳይበዛ يتبقى لنا كايوم من الرداو والله سبحانه وتعالى أعلم بكلامه نكتفي بهذا والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.